kubleshi bunya pibaro ki porlo ki bape kanika video ka pementa dementa ka singi ka santarik April araja arpong ni page ka updates ani ya ka report ka badai shphang unil coronavirus habaro ka wai ka pathai kat nungut ki balayo pang ya kani ani ki balayo mat ya kani ka khlam te katkum ka report la update menta ka singi hakani ka world meter hakapor por shpho baji sab minute men step kajing yo pang lani kajing syak ta jung uni covid-19 ha pathai ber ka wai kala kot hadu khat arlap khat lai hajar praspa andrup khatai ngut kibla yo mat lani kibla syak ta ha uni coronavirus ha keleng saudong jong ka pathai ber ka wai kibayap andrup san hajar andrus pa lai kiba kot no uni khnyang jing pang coronavirus arlak san phulai hajar andrus pa arpwai te kini kideki update kibla update menta kasmi ka santrik pada April arja arpau hakani ka website worldometer/coronavirus hakapor shpa baje sapho minute men step bajing shakta jung uni coronavirus India pat kalapoi hadu lai hajar lai spa sapho ngot kat kum ka update bala update haka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kisan teli ki state kiba shakta khambun hapo India kita kidai ka Maharashtra sauspa khana phongut Tamil Nadu sauspa propsanut Delhi sauspa sopsanut Kerala laispa andrungut Telangana aspa andrup khandangut kini kede kisan telikistit kiba shakta khambun hangni hapo India te mentangi ya page hapo Assam kembala audit menta keladon hadu arsangut kiba shakta huni covid-19 ki district jeng kini kinong pang kiba shakta kiba dai napo Assam kita kidai na Jorhat Prangut Kamrup Metropolitan Sangut Nalbari District Laingut Gulpara Laingut Kachar Arngut Mankasar Iwai Lakhipur Iwai Kamrup Iwai Golaghat Iwai total barok kilong arp sangut ke basyakta hapo Assam haduk menta kasmi kembala update hakani ka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India de kini kideki district ke basyakta ha uni khnyang jingpang lani coronavirus kiba hapo ka Assam de tangkum ni khubleshibun yang sekenduk yang selesai ada pikwa pantip susu shpang kani ka update fila subscribe kani ka channel ini